za nas nisu samo ruševine garaže. Svedočimo rušenju zakona, svedočimo rušenju našeg života u opštini Severna Mitrovica. Totalnog bezakonja, totalne anarhije, prava ili govora sile, govora jačeg. Zaista svedoci smo ove ruševine predstavljaju naše živote u opštini Severna Mitrovica. Koliko god nekome to delovalo možda i neozbiljno, ali to je istina. Jer ukoliko niko ne reaguje na apele opštine Severna Mitrovica da se ovo zaustavi, ukoliko niko ne reaguje na apele da ovi ljudi nemaju dozvolu, da rade potpuno van ingerencija koje su propisane zakonom, da niko nije obavestio opštinu o ovome, da niko se nije obratio niti preduzeo bilo kakav korak, da policija preuzima izvršnu vlast i policija se ponaša kao opština i preuzima ulogu izvršitelja i policija obezbeđuje rušenje ovih objekata. Mi smo više puta pokušavali da stupimo u kontakt sa predstavnicima Trepče kako smo našli neki dogovor za naše sugrađane. Nažalost, nismo naišli na razumevanje. Juče tokom jučerašnjeg dana smo obavestili predstavnike međunarodne zajednice o ovom problemu. Tražili smo od njih pomoć. Tražili smo da spreče presedan po kojem će centralne vlasti i kosovska policija preuzeti u potpunosti ingerencije opštine. Rekli smo im da će raditi na tome. Evo i za nas su rezultati tog rada. Te tišine. Telefoni koji jutro zvone, kasno zvone. To kažem i kao gradonačelnik, jer trebali su da imaju razumevanja nedeljama i mesecima ranije kada smo upozoravali na ove probleme i kada uporno upozoravamo da se ide ka gašenju posebne opštine Severna Mitrovica, da se potpuno preuzimaju ingerencije opštine Severna Mitrovica, da centralni nivo zaobilazi opštinu Severna Mitrovica, da se policija postavlja i kao inspekcija, i kao izvršni organ, i kao policija, i kao sudstvo. Znači, zaista, danas smo svedoci rušenju zakonitosti, nepoštovanju zakona, ne znam šta bih vam više rekao. Obrazloženje koje je rečeno, a koje sam saznao da kažemo eto iz medija, da na ovo nove garaže ugrožavaju bezbednost pritvornog centra. I to ću da kažem, kao neko ko je vodio taj pritvorni centar 10 godina, apsolutno odgovorno tvrdim da ne postoji nikakav bezbednostni rizik za pritvorni centar. Odgovorno tvrdim kao neko ko je 10 godina vodio znači tu instituciju. Tako da to su zaista neki izgovori koji će vjerovatno biti možda i prihvatljivi za predstavnike međunarodne zajednice, pošto vidite da ništa nisu preduzeli, da su ostali pasivni. Nažalost, sa ovim danas, ukoliko međunarodna zajednica ne preduzme bilo kakav znači korak da se zaustave, zaista velika je zabrinutost da će opština Severna Mitrovica ostati bez svojih ingerencija, jer će centralni nivo i dalje nastaviti znači, da zaobilazi i da preduzima korake potpuno samostalno, znači kako oni hoće, ne poštujući zakon. Koje su pravne instance koje opština može da preduzme u vezi sa ovim? Mi ćemo sa našim pravnim timom znači, razgovarati da vidimo da li možemo da pokrenemo sudski postupak, to jest tužbu, pošto vidite policiji da se obratimo, nema svrhe jer policija obezbeđuje onog koji ima silu, koji je jači, tako da mi ćemo sigurno pokrenuti znači, postupak i zvaničnu tužbu nadležnom tužilaštvu. Ali to će naši advokati da provere tačno znači, za koje članove možemo da se pozovemo, tako da sigurno ćemo preduzeti znači, i te korake.